دم باش بینرین هجا خوشتوی له هر جهه که هین بینری آمد کن. گرک جرا ام پیوندی دیگر هنده کساگری دین پیغامات ورگرتنا زانین و زانستی. جران د بسیارا کسی کی تو بوچی حوالینیا فلان کسید کی دبیجیتن اف کسی هنی گلک گرینگی بمندد و گلک زانین پیشکشی متکتن. الدمکی مجبور کریه کو کتاب باشترین حواله. یانجی بیجین تشتیج سرکی ام مفایجه ببینین و زانین و زانست اوجی کتابه. اری حوالینیاتت گل کتابل چه آسته؟ اری پیوندیه کاب هزه یانجی یا به هزه. گل مدابن دابر سوا و پرسیاره هنه بزانی. هات یک کتابی بکری یانجی دیگر حواله کی؟ والله ساعت ما کرمجی و هوازی دکر. ده نوو نشانه کی دست نشان کدی هیا؟ خودی من ده کتاب جوان چیت آینی و آنجی تمیجوی بن. پتر کردیان عربی؟ خودی پتر عربی. عربی خودی چی ما عربی خوانده یعنی بهرا پتر. حوالینیاتت گل کتابی چاویه؟ خودی چی بيجي يعني فيجا بهم دوامي بشكل حتى مروج دوامي زفرت بشكل ياكي مراستي يعني واخدني نعرف خدي بتر اكيد بيجن اجرت دم هبيتن وكي تدخيني هيك بيجن اجرت كتابي جالك حاجه كنت شندت مينيا بو خاندناوي خدي كتب تقريبا ساعتك في ساعتك بس فيجا زاني انترنت فيجا جالك تاثير الكتابه كران يعني بهرب المروف هند معلومات عند بيزاني عشان انترنت يزيد المروف ورد قرأت كتابة نظام كتابة دستي هذا خدي صحابيانا من بحثك هي اجا مدي كتبت صحيبيان سر ابا عبيده بله بحثت فكولينات السر شيء خدي اسي شريعه خوينم جا من بحث بو مدريتي جا من مصدر بو خرتكم هل بس بو فكولينه بو بحثيتي كتابة كريان لا كتاب هنا من مكتبك جي هي خاص بو اطلاع يعني حوالينيات تقل كتابة شوية مقالك باشا يعني بشين بيجين الاستاجي بهذا يعني قالك تخوين مو مطالعه مقالك هي كتابه بو خد كرم لو كنت تبيني بتر كتابة عربي يا كردي الدفتة يا أكيد بيجن بتر تجرينجي بدي خدي عربي لأن خدني ما عربي خدي قالك أما شامي ناحية منفعة أوكي زدت ما مكتبك بس حزت كم بظنم خلق كتاب رات كاتن نظام بوجي نكها ميرجا بيزاني نمانه بله تبتر حش كتابت كي جاني خودی از گل حش بزنی ناتیم پتر بس ویگویم گل هنده کتابت قانونی دیگرنش بر بحثی بله تو بس بو بحثی و کلینه تیه پردوخانه آنجی نه وقتی دیجام هر تیم بس راستی نوصل بله بس باشتره یعنی ویگویش بر بحثی هم ویگویلیت دیگرنی میکرد بخوندن خو دوام و مجیلیم بس هم هر تیم هاوینا اطلاع بله گشتی حوالینیات گل کتابه چاوه خودی یوم بخونه گلک باشه نه والله خودی ویگوی باشتره برای گل جام گل لید گرین اغرب سورانی بان عربی اواب بجینی البر پارتوخانه که و گلک جلوی که استماویر از بجمی کتابت هواد گیرانن آنه كتابة هوا جاري وقت بها شوايا وقت بو طبعا هندك تاين ارزاني تاين جيران المؤسسات برابطرت ارزان چونكو حكمه دعمه هاي ويدجرون جا حكمت بتكلفنا ومؤلف وانجي مكتبه بيرد بيتنا احتمال بشكل تكلفة ورقنا انجي جلدنا جيران بيت برابطر تاريخي وشخصيات مهمة تمكي برنفقي مقلتي كاس برابطر عنوانات او دينات بارزن شندي او مشهوره اگر بحث کتابی بگین چندین سالات البر پارتوخانه که بيجي پتر خلکی کیش کتاب ریا و زمان یا عربی یا یا کردی خود پشتی به فتره طبعا 2003 اغلب یا کردی پتر هاتی وجود ده و برای اینکه طبعا عربی و بس بچه کردی و خاصه با دینی باشتر هادی هر نوعیت آسورانی چون که آسورانی بچه زیاده راش شو ما تقدم تره طبعا عاد شيء اكيد چون که جلد تقریبا تیدن نحیه ذوقی و ذوق جبو کتاب تشكي فره نوکاجی بيجين نویسر فرصت مرعی اكش پارتوخانه بيجين مدید سیدا جاری تو هات چه عنوان ببی خدای ما سر وقت جاجرت امسیار سکتیم مکتبا کاش کتاب لهنا كتابتني در کدیم مثلا
سر مثلا تخصص مكي تاريخ مجا كردايا آن مثلا كتابة فلسفة آن سياسة آن الدين يعني أسبتر كما هو باري في قافي يعني ما معروف أسبخو في قافي هي حش كتابة تاريخنا كم يجوي چنگي شو اللي منها جشتي هاوي محترفة شو مثلا إيك مثلا هاوية شو اللي كتكت بس هاوية فلان تشتي يجي قاي حسب كتابة فلسفة كم كتابة دين آنيات كم ديانات كم باني دا چنگي موضوع في قردايا عندك شتين عندك علميتين كده مثلا كمالاتية سوسيولوجيا مثلا فلسفية مثلا دينا أفتشبه في الجريدة اس محتاج بو برامج التلفزيون آن بو محاضرة آن بو قلت اشتا واسفوش ميجا مروفي سوالي كتابي ما بوشي بابا من وقتك المكتبة بو بري شل صالة كافي جمازل قال كتاب الجيم وقال مقال كتابة تنزل حش كتابات كمو هم أزقلات مسيكية سمي فري اگر ام بجین پرتوکن تکرینت سی که دا خلکی چند کرینه جوری کرینا کتاب الدفمه بجین دهوکیا بهدینیا چوانه خدي كتاب من برا كتاب عربي لما قال كتابت هين كتاب من فيرت شنا ماينا بس تاريخ كردا شنا ماينا بس هو كتاب كام تنه هو ماي ما تو شيء ساكي هذا سر كردستان كشوا إسلام جهشته كردستانه وبتنه ماي قال فيري دوري ورگیرانی چند گرینگه کسک گلک کتابه ورد گریتن تو دی کتابه که بجین چاپ که کیت سی که دا عربیه کسک دیتر بهت ورگرید بو بجین لهجامه دیالکتام راس انا خب بنفسم يعني حقا خب بنفسين بجاز مستوى مني عربي كردي نشتي كاس نجوت اجبر في وقت يعني سكب شب كردي بنفسم وانا كردي ما بخويا زمان ديكيه وبقالك فرجي او چنكي فيغا في جيلاني فيغا في عربي نظن بس كردي لا وظن جا كان بنفسين دي رواج جلاسي هبت قالك دي هبت چنكي فيغا في جيلاني خير حتى تجهشت كليه جهش زان كويجي بس كردي ما ظنت كردي ما بتايب بتم بنفسين وام كتاب خوشي اسبخو عن هيك شتي من كتابه قال بارجنت خاصه كتابه تاريخي يتمجوا يمشي مثلا بارجن كتابه فلسفه كاين زمان كردي تايبت كرمانجي دا بشكل مكتبه بشكل فقير الراستي يعني مكتبه بيقى لهجه دي الصوراني قال لك زنقينه بس لهجه يعني اما شيء بيقى صوراني بيا زمانك درست بس كرمانجي هشتا يكون خليتي بجني بهادينا بين دو قوسا هشتا قال لك فقير الراستي ورگرانه و چاپ کردن کتاب خوب وی زمانی خودی اسیاتی منو نشانه که یعنی یکی دست نشان کردی بس قال دستو خو سخت کمیش هيك كبيت يعني حظم ثابت از دیوان بخو تو چند سردان مکاتبات که یت کتابه خودی بردام از سردان کم بردام کتابو از خینم من حوالینیات دیگه کتابه چاوه خودی یاش می و نزدیکترین حواله من ینو که پرتوکه يعني از قال لما خود قال پرتوکت بورینم وقت بیت وینینه يعني دیو زمان ما و کرمانجی ما یاش و وقت بیتوی هم پرتوک اینا وازردانا بینشین که دبینی پرتوک اغلبان عربیه رجازورشی عربیه و هیجب کردی سورانیه يعني باش هر زمانه که مروف بخینیتن يعني سورانی بیتن لهر لهجه که بیتن بادینی بیتن بس باشیه بزاراوه ما یا کمه هاشم وقت بیتوی نینه نوازاری دا تکنولوژی کارت کردن الخواندن کتابه کریه خودی تاراده کی يعني بنمونه زود به جحل میوه گاوی دم خودی دت اینترنتی روزانه ام سه دانه خارنت خوین بیت سپیده نیوروه ایواریه مغربه اوا زاده اکو بیشن ام خو پیترت کین عقل ماجی پیتوی خارنه کتاب خارنا عقلیه اری عقل خلکی ما یبرسیه یانجینه اما الپارتوک خانه گینه بچین سحکینه کیل جوره چه خلق الویره چه کتابت کریدن الفيراجي هم قرطاسية جي وتقال هنديك ش بيجين بارتوك خانه كل دهوكي شين بيجين شمازنترين بارتوك خانه جبوي هاتينا چندي دارا بكين تنه اك كس جي في بارتوك خانه ونينه تنه اك كس جبلي كو خداني بيجين البرزگه هيارين نشتيه زيدتري اوه بارتوك خانه هميه تنه كس دي ونينه هشتا هین درگه پارتوک خانه ده هین نچوینه بله چه ناو و نشانک ده هیا بچی سحکه؟ اكيد تایبت هندك پرتوكيت هين سر ديروكا كردا مدويت جافلينين اكيل بكين
مفایکی جوارگیرین تایبەت ئەف پەرتووکە خودی نویسین زمانی بادینی ڕاستیە کێمە تەرجەمەیە کێمە تایبەت قوتابیت وی سەردەمی پێدوی تەرجەمێنە پێدوی پەرتووکێن وەرگێڕاینە نەخاسمەیەت دیرۆکیت ئەدەبی چونکە زۆربەی ژێدەرا یام زمانی ئینگلیزینە و زۆربەی هەرە زۆر زمانی عەرەبینە تونك المكتبة جي بتر تو كبجن چلاين چه نوع كتابة تو حاجات جي از گلا حش مجوید کم ات مجوی گلا حش مجوید کن بتعرف ميجو كتابة عربية يا كردية ولی سیا کردی است بتر حاجت کم بله تو چند بگی بجن سردانا مكتبة جي تو چند حوالي تو هسبت جي تو حوالي كتابة از گلا سبتم نه گلا جی بس پاس سبتم بله لقد بینی اگر بجین بابک بردام اگر دیاریوی پرتوک که زارو کابیتن بو عیالوی عرف عیالی هنه دل سر خواندن مازن بی تو بیجی بابا بله هکا یعنی مروی سر پرتوک هدیو مروی بو زارو مروی پرتوک بیتن بیتویش هر هدیک یعنی چیترش هر هدیک دیتر توی باشی سپاس بجید جاری تو کس جبلی کو تو بجین خدا نه پرتوک خانه کی تو دیگه کتاب چند حوالی گله مالکو روزانه گله جو کتاب ما هکاش تنخینم سه چهار پارایش کتابی تخوندن اندجار جو خود بریم کتابخانه و یعنی خواندن کتابه بتر چه لاین تو حاجات خودی بارابتر همه مشکل کردی عربی مشکل مهم فایده که جبینه نکنه خینن بس بو خواندن یا بو دیدن بتنه نه کاسا امل دمك هاتين برنامج وينا بكي نظانين افدما خلك نوه تافيرا يانجي گشتي خلك كيمت گشتي کمتر گشتي بالك افرین که تبینی سه چهار که بالك سپیده ما چته بنینه يعني من قالك كما بو افد زفريتا تشيك وكتاب يا بيشغو هافتيه قالك هات يا بيشغو هافتن بشتي انترنت تور انترنت بابوي وقالك خلك ما جيب خوندنا يعني فيسبوك يم عندي مجيلا خوندنا كتاب قالك حتى مدرسه دارن كتابخانه داشي قالك كما عندك جرا تنا دفعه عندك نافو نشانات بيجن فلان نفيسري كتابك فلان نفيسري بدنما مشات انه بالك رجونات نفيسم قال جا طلبيت نفيسم منابت حزنه بو بيدات كم جا اصلا بريجا زور يعني كم قالك كم كوجن بصح كده برتقانه كتاب تدي شويه والله اعتيادي يعني وكهر البرتقانه بس كتابة مميز نية ذا يعني كتابة مميز وكي بري يعني من شنو اغلبها كتابة يعني دينينا فتر تقولي البري كتابة مميز سرها بباشترها قلق يعني فرق قلب يعني بري وقت امشي برتقانه مثلا يعني كتابة مميز يعني دور النشر مثلا خاصة عربية او لبناني انتاج كنوكا يعني تاليف كالنشر كان بس نوكا يعني زي اعتيادي يعني برد وصل مميزين افد بيتا اگر كو حوالينيا كتابه كيم ببيت كيما زور كيما زور كيما نوكا يعني بيجي بالنسبة يعني بتر نوت سطي يعني خلكي يعني ناخذ يعني كتابة شو كبر الانترنت وشاشة او دي يعني قنوات الفضائية بالنسبة لكتابي حاليا من كتابك نت وصاني مميز بتو جذب يعني بو أبد تخوني يعني كتابة نشانك بارز نينا مثلا شيء وصل مثلا بدي أمشينا مثلا برتقانة يعني نظن كيش كتاب خوراك يعني أما يعني حبيبي أبد بي بخو أبدي بكرني يعني نظاني أنا جت ودي مجموعة كتب ذكري نكا من كتابك وصل من ندي تعال نكا يعني كبيجي ما يعني عقلي من جديد حوالينياتات قال كتابة شانه الله خواب زادي باش بله الدهوكي بيج تو الطلبة تدخيني طلبة برا تو بترتي چه عنوان بي چه ناو نشانت بي والله بق عام هم يبم يعني أدبي وتعبتي بابتي زانستي بابتي روشن بيجي قشتي زمان بتر كيشوانا زمان عربي كردي بيت قشتي هردو بلا تو قشتي هكي بيجن جنجمة شاد بينيد قال الكتابة أجر براستي والله تأسي كي زور هسا ك هوشاري كمال جايمة هالجيرا بتعبتي لدواء سالة كان يشتاكان أو يعني دواء بتعبتي لدواء رابرين وترى مش كراساتي جوري وراسي أجر أوري نديت أو بعضهم صاد حيف ومخابن حوالينيات بيجن قال كتابة شانه والله هذا كي باشا بله فتر تو أكيد بيجن چه كتابة خيني چه جور سياسي وراشنبيلي
تدبینی بیشین تکنولوژی کارت کردن الخواندنی کردی نمونه گواره که بیتن بابت وی هاتی خارج سایت ویدا نایتن گواره بکریتن جاری اوی چند کارت کردن کردیه والله حدا كيفاش كورديك ناكري بس هر ابي حاجه بكد دخينيتن طيب من دي اخو هيا اكيد بله هره والله اگر ام بحثی بیشین چهادی جیلک چه بیتن حش خواندنه بکتن اواب چی دنیاریه که بو کره خو بکریتن که چه خو بکریت الشین کتابه که بکریتن تو نبینی ولی بیت اگر کو والله جي بله چه اكيد حكى يوري كرت يعني كتاب بكرت يلا باشترا تو باشی باشم خوش تراز چه کتابه تو تخینی یا زارو کنه زاروك دجاوين من ده الشعر مانه هلا تو حش چه کتابت کی هدي يا زاروكا يا زاروكا دوت كريان مال بود الدينن ها دوت كريان مال بود الدينن هم عجبوني اجد كرام تو بين هيفي دا چند پرتوكات كري اس خدي تقريبا بين شاشاكا بين شاشاكا حطو سخين بوش تو الدف خورات كي وكو وكي مكتبك بچيكته باشه سپاس بدم سرچوفو چه ناو نشان ده چه کتاب خودی مکتبک و با طلبه کی بس نظامش می‌فهم نینه نظام خاطرات ناگه هم قلت يا دابو ما في عنواني بينه في عنوانی ده نقول في عنوانی بوم بینه تو بخود خيني كتابي اون كيم خودی اسکیم خیلی نخوینم بس عادی ما درکت آره والله جواب طلبتن بس بوالد يارن النموني وكيف چند هيك بجنيا جرينجا بابك الديف زارو كان خو كاش كتابة فيتن بيت فيتشي تشيد بو بيني راستي ابا قال لك جرينجا مرو ديف بو الطلبه مستاهل بي يعني زيلك بي ابا يكشوانا يعني درجه بخير صادن النوط نادينا ما بريا ونموني كيتشادا كورا جا من بلا كيتشا بجاز بويلد يارم مستاهل اشكو هذا والله بيجين افاد بيت اگر كو اف بيجين جيله بهتن بتري خاندا و بيت بترحش كتابه بكتن طبعا بشكو ابا اجوانا طلبيونه يعني بجا مش ديف طلبيات وانا دي بقول لي يعني ما بدي بو تخسير ناكن يعني هر مكتبه كبيره دي بقول لي بجا بقول بيري هي بجا نزاك عليها بالنابت هم يجي بقول لي طلبي مستاهل لازم امروف بو يعني ديف جاري كتب بيت هر تشتكي بيت تدازانین کو دهو که بتایبت و کردستان بگشتی نیترین جوره ترومبیل کردستانیه نیترین موبایل کردستانیه و هوسا منافسل سر تیتاکرین کاده که باشترین ترومبیل هبیتنو که باشترین موبایل هبیتنو سروبروی گلکی جان بیتن او همی جه وان تشتان اوید روزانه خلک گرینگی داده اره گرینگیا کتاب الکیوه هندک پرتوخانه ما سردان بو کر ایک کس جی پرتوخانه و نبویه ما گودید بیتن ام خلت هاد بین یا امل دمکی هاد بین کو خلک کل وی دمه هنه قیمت دیتن لیبر و واجی درکت گودی جاران سپیده یا چه کسا کل ویرانینه پیویا هنده الدمه بهتن خلک پتر گرینگی پوی تشتی بدتن او عقل وانا تیرت کتن کو اوجی کتابه تا برنامه که بهتن خدا هاری کارو پشتوان بیتن